Kublai shibun ipi barok ki perlo ki bapai jakan ka channel ka jonga. Te hangne ngan pen ipi kumno bapin recharge mobile card lane dish TV online. Lang ba ka Amazon apps. Pinlek no browser la bandai use browser la bandai Chrome Firefox bat ki wai. Type ne amazon.nic.in. Klik te bato amazon.in. Klik te bato sign in. Hangne la dapin pat register klik te bato create Amazon account la dapila de register su sign in na nito email jang piang tu but password I to log in. Radap nang ta pinlet nang tu bato Amazon Pay. Klik nang tu bato Amazon Pay. Te hangne la dapikwa ban recharge mobile recharge. Klik nang tu bato mobile recharge. Tadai ki dish TV klik nang tu bato DTH recharge. Hangne enter mobile number jang pi ba pikwa ban recharge. Tapi adap enter mobile number jang pi. Kadai network ayu hang tu pin sampai interview plan. Kemud page hang tu em pin sayo i kadon kakat bakat no. Te hang ni aku akan recharge aspa sab khandai. Te klik nang tu bato aspa sab khandai. Nanta sa ai continue. Page la ai continue hang ni kan sa phajit de pi jaka. Mentala da pi recharge nang ni na ATM card pi haban tok tu lada kam pimpat create menu to ang tu bato ATM card ang tu bato ad haka card jang pi haka ATM jang pi la bandai kanu la bandai ke SBI HDFC bat ki wai di ki bank nim on card kamut pit thoi ka tu ka karteng ka ban tu haka ATM jang pi nang ta card number hang ne kamut haka tu ATM jang pi don u digit badon khan reu digit te type yo ta hang ne pendap expiry date but hang tu thoi obnai but ya usnam bakut jang ka tu ka ATM jang pi nang TCV number pin page halen date jang ka ATM jang pi kin don lightly ki number kemud pendap ya kita da dap sat anang tu bato at inta select tu bato continue te menta pin yo OTP haka mobile jang pi ba pi register hapok bank te pendap yo OTP yang tu lap de pendap tangkum ne la dap kublai shibun.